Michezo, mwarimu wa michezo. Iyo mvuze ngo mwarimu wa michezo ubundi muramwumva ni Mr. T Stash, Anastash. Kugeza ubu ngubu uyu yes, reka twongere tubifurize ibihe byiza, kugubwa neza mwe mwese abakunzi ba Open Mind Rwanda. Tugushimira wowe wakoze kuri subscribe, wowe tugenda tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye, aho twereka yuko turi kumwe, haba bari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, ndetse namwe mwese mukurikira Open Mind Rwanda. Aracyari Gasotonto Bombo Shokora, abugenda mubana ku gihe, ndetse tugenda tugaruka ku makuru amwe namwe agiye atandukanye, haba muri sport, politique, imyidagaduro, ndetse n'ibindi byose biba biri trend kuri Open Mind Rwanda. Turi mu rugendo rwo kuzuza ibihumbi 10. Ngira ngo tugomba kuzuza ibihumbi 10 kuko harabura abantu bakiya cyane kugira ngo twuzuze ibihumbi 10. Mwese twatangiranye ku musubscribe umwe, tukaba turi mu rugendo rwo kugera ku bihumbi 10. Mwese tugenda tubashimira, kandi twizeye yuko tuzagenda tunabana ano mu minsi iri imbere. Nta cyahindutse kuri Open Mind Rwanda, tugenda tugaruka ku bintu byinshi bigiye bitandukanye. Uyu munsi ngarutse hano imbere yanyu kugira ngo tugende tugaruka ku makuru amwe namwe, ariko tutangira yari trend hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ngira kugeza ubu ngubu umuntu agutunguye akakubaza ati ese kukurikira siporo, akuba mu bintu wenda bya entertainment, nuhe munyamakuru ugezweho kugeza ubu ngubu? Nta gushidikanya, ndatekereza cyangwa se ndahamya yuko kugeza ubu ngubu ku ruhande rwanjye umunyamakuru uri trend mu kanya turanamushimira ni umuvandimwe bita mwarimu wa michezo, ubundi muramwumva ni Mr. T Stash, Anastash. Kugeza ubu ngubu uyu musore bita Anastash cyangwa se Teacher Stash ni umuntu uri trend hano mu gihugu cy'u Rwanda, wabyanga wabyemera. Social media zazo zose, Facebook, Instagram, YouTube na X, ngira ngo kubayikoresha na hose muramubona kuko ni umusore uri trend, uri kugenda ukora ibintu bye yiturije, kandi ashyiramo imbaraga ze zose. Ndatekereza yuko wenda nagaragera kuri byinshi aho yifuza kuba agera, ariko ahageze ni ahantu hashimishe cyane. Ni umusore ukunzwe cyane kuko mu turere twose wageramo uko ari 30, ndetse n'abadiaspora benshi. Ni umusore ugenda ugerageza kugenda atugezaho match, live, atugezaho highlights, agenda duha interview agiye atandukanye. Ari mu banyamakuru kugeza ubu ngubu 3 bakunzwe, ngewe nahita nanamushaka umwanya wa mbere kuko ari kugenda akora ibikorwa bigiye bitandukanye, kandi bimuteza imbere ndetse bikanakundisha abantu siporo by'umwihariko. Ubwo rero natwe muri ya gahunda umuvandimwe Lorenzo yazanye yo gutera icyotezo, Teacher Stash aho uri hose, abakunzi ba Open Mind Rwanda, ngewe angira ngo wenda twigeze guhuresha ubundi i Muhanga ubwo Rayon Sport yari gukina n'ikipe ya PRFC ya Muhanga. Urukundo abafana bakugaragarije rwanyetse yuko no mu gihugu hose uri umuntu ukunditswe bro, uri umuntu ukunditse. Niyo umuntu agerageje wenda kuba yagupostinga, abantu batavuga bati Teacher Stash wacu bro. Reka wenda mbahe nk'urugero hano, iyo match ndi kugenda babwira, hari abantu benshi bagiye batandukanye kandi bakomeye, ariko ndagira ngo nkubwire yuko umuntu bita Stash yari mu bantu bari bakunzwe cyane. Abafana baba ba Muhanga, baba ba Rayon Sport, bose baramwirukangagaho. Ni umuntu kugeza ubu ngubu ugezweho. Nkundira abantu Stash, natwe dukunde wana, natwe dutera icyotezo, natwe ugende udukunda, udukundishe n'abafana bawe ku Ishoti TV, kuri Nino TV, ndetse n'ahandi hantu henshi ugenda ukorera ibiganiro. Dukundishe abantu bro,
bro dukundisha abantu natwe kandi igikundiro ufite umaze kugaragaza mu banyarwanda turizera yuko rwose kizanakomeza. Rero abakunzi ba Open Mind Rwanda, mu minsi ishize hari icyo bita inkera y'abahizi bro, inkera y'abahizi. Ekipe ya PRFC yari yakiriye ekipe ya Power Dynamos guturuka outside. Ni match yarangiye APR itsinze ibitego bibiri ku busa, itsinze ibitego bya Djibril Kwatara. Ariko n'inkera inakomeje, aho ekipe ya PRFC itumira ama ekipe menshi agiye atandukanye mu kantu twakita nk'agashampiyona gatoya yateguye. Harimo amakipe nka Azamu, AS do Kigali, harimo amakipe nka Polisi ndetse na Power Dynamos bakinye ku mukino wa mbere. Ni ekipe ya PRFC iri kwitegura imikino mpuzamahanga, aho izaserukira igihugu mu mukino ya CAF Champions League. Ariko reka tugaruke ku myiteguro ya ekipe. Ese byaba bizayifasha mu mikino iri imbere. Yagiye igura abakinnyi bagiye batandukanye, bigaragara yuko bashobora kuzagira icyo bayifasha mu minsi iri imbere. Harimo umusore bita Memer Dawo ni umusore twabonye yuko hari mu kibuga hagati ararusha abari bahari. Ariko wajya no ku ruhande rw'imbere kuri attack, haba abakinnyi bari bahari, aba Djibril Kwatara, ba Mamadou Sy, kugeza ubu ngubu twavuga yuko ari ekipe isigaranye ikibazo mu izamu. Niho bitaragaragara yuko wenda harimo imbaraga zikomeye, cyangwa se uyu muzamu Pierre yazabafasha mu mikino ya CAF Champions League, kuko ni ubutumwa bari gutanga ku ikipe ya Pyramids. Ni Pyramids bazahurira mu mikino ya mbere rwose, mu ijonjoro rya mbere, aho ariho abazaba bahurira. Ni Pyramids mu mikino bamaze gukina, ngira ngo PRFC imaze kwitombora inshuro 3 zikurikiranya, ebyiri ntabwo byagenze neza. Ariko uyu mwaka ni ekipe ya PRFC ifite intego zo kuba yasezera iyi ekipe ya Pyramids. PRFC mu kwitegura iyo mikino itegura ni imikino ya gicuti, kuko ni imikino izaza hagati y'itariki 28 z'ukwa 9 n'itariki 4 z'ukwa 10, maho ngaho Arena Retour, haba mu Rwanda ndetse no kuzajya mu Misiri, kuko ni ekipe yo muri Egypt. Shampiyona ndatekereza izaba yaratangiye, kuko nubwo wenda bataratangaza amatariki yo gutangira, ariko ni shampiyona ishaka kuza yaratangiye, kuko hazaba hari na Super Coupe na Super Cup. Aya ma ekipe ya Sport ndetse n'ikipe ya PRI bazaba bakinye. Rero ni ekipe ikomeje kugenda yitegura iyi mikino ya CAF Champions League. Abakunzi ba PRFC ubutumwa bari kugenda bahabwa ku mukino ushize twatangiriyeho, hari abafana mbarwa, sinzi ko n'ibihumbi 10 wenda bigeramo. Ariko hari ibyagiye bigaragara yuko bishobora kuba byarateye iki kibazo wenda cy'abafana bakeya, wenda mobilization itaragenze neza. Ariko twizere yuko muri imikino yindi ekipa yangiye kuba ikina, twizere yuko muzajya kuba muyifana kandi mukayitera imbaraga, kuko twabonye ko iyo umukinnyi afite support y'abafana nawe arusha kugenda akina neza cyane. Ntabwo twasuza tutagarutse ku ikipe ya 11 b'abazungu, 11 b'abazungu rwose. Ekipe ya Rayon Sport gikundiro bro yafashwe n'iyo bita Young Africans, bayikubita ibitego 3 kuri 1, ariko ubundi ni 4 bya Yanga, kuko igejeje kureba ni 4 bya Yanga. Abafana ba Rayon Sport nimunera amabuye ni ibitego 4 bya Yanga ku busa bwa Rayon Sport, ariko bikandikwa yuko ari 3 bya Yanga kuri 1. Yanga yitsinze 1, ubwo tabita bihura n'ibitego 3 kuri 1. Rayon Sport twavuga yuko imyiteguro itari kugenda nkuko babishakaga. Kugeza ubu ngubu hari breaking, mu minsi iri imbere tugiye kuba tu breakinga
umwijyane mu basaza, biragaragara yuko ngo wongeye kugarukamo. Ese ekipe irasubiranwa na Sadat cyangwa ekipe irakomeza iyoberwe na Paul Muvunyi? We birashoboka yuko yamaze kuba yajya ku ruhande. Ese uwo bita Tadeyo arakomeza ayobore iyi ekipe? Ni ibintu abakunzi ba Rayon Sport bari kugenda bakomeza bibazaho. Wadukurikiye kuri Open Mind Rwanda, brothers and sisters, wakanze subscribe tukuzuza ibihumbi 10. Angira ngo nitwuzuza ibihumbi 10 hari akantu, hari agakado twabategure tuzaba tubereka nyuma kuzuza ibihumbi 10. Ubwo rero aha abakunzi ba Rayon Sport, abakunzi ba APR, mwese mukomeze mushyigikira mu ekipe yanyu, mukomeza mukanda kanyenyeri aho bitagenda neza, aho ekipe zibakenereye mugende muhaboneka cyane. Andi makuru agiye anyuranye ari mu bihe biri bugende biza, ariko dusoza n'iki kiganiro Teacher Stash, mumukunde kandi natwe mudukunde. Hasta la vista, ari Gaso Tonto Bombo Shokora, yari Open Mind Rwanda.